Pemirsa ring sajeroning periode Januari kantos Oktober warsane mangkin pengrauh wisatawan mancanegara ke Pulau Bali ring Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali katurek sain nincap yening saihang ring warsa sane lintang. Manutin laporan kedatangan Wisman ring Bandara Ngurah Rai, keturek sain pengrau wisatawan mancanegara untuk periode Januari kantos Oktober kali tali siangolas 5,6 yuto Wisman. Kuintanan penglimbakang pengrau Wisman puniki, siki kali persen utawi nincap seket patali siadasa 5 diri, yening sayan ring pengrau Wisman warsani lintang. Kekantenan ring periode puniki, wisatawan Tiongkok kantun munggah ring peringkat pertama negara penyumbang wisatawan mancanegara, inggih punika kantos ayuta 300 tali selami dasa sasi engkuran. Ring peringkat kedua inggih punika wisatawan Australia kantos ayuta satak tali diri. Peringkat ketiga saking wisatawan India sani akenyane 300 tigang tali ulung dasa 3 pengerau. Asa punika taler manutin data sani kemendalang oleh Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali nyubihang ring periode Januari Oktober kali tali siangolas pengrau wisatawan mancanegara saking Tiongkok sayan kirang kantos 14,9% yening sayan ring warsane lintang. Kuintanan kirang nyani pengrau wisatawan Tiongkok ke Bali puniki katerkayang sangkaning pamidabdab saking perang dagang miwa penglimbakang ekonomi dunia sani mengusana majeng pendapatan untuk ngemargiang wisata. Manut sesele akenyani pengrau penumpang ring Bandara Udara Igusti Ngurah Rai bulan Oktober kirang langkung 6,5 pitung dasa sia arahinanipun untuk rata-rata sama selikur pesawat udara. Sejeroning rute internasional sani kawawohin untuk warsa anyar puniki pinakedat ke Botang untuk nincapang pengerau wisatawan rau ke Bali. Indra Wijaya, Bali TV.